Oh ye ikaze mwese inshuti za News All Rwanda, nizere ko aho muherereye hose mukomeje kugubwa neza, mumeze neza, mumeze fresh cyane. Nawe utameze neza rero humura, Imana irahari iragutabara nawe ikugereho ube wabasha kumererwa neza, kandi ndabikwifurije cyane mu izina rya Yesu Kristo aho uri hose rero. Kandi nizere ko wamaze gukanda subscribe hano kuri News All Rwanda. Niba utarakanda subscribe nyabona fatirana igihe n'iki ngiki ufunguye ino video, kanda subscribe rero, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi, kuko hano niho tuganirira cyane ibijyanye n'imikino by'umwihariko, kandi tukigaragariza hano mu Rwanda niho tuba turi kwiganirira cyane, kuko ni ibyiza by'iwacu tuba turimo. Kandi subscribe rero ushishikarize ndetse n'inshuti zawe uzihereza iyi video nazo zikande subscribe nazo zitazajya zicikwa n'amakuru aba agezweho cyane mu mikino. Aka kanya rero tuje kurebera hamwe ibiri muri ekipe ya AP Football Club, dore ko iyi ekipe ifite umukino ukomeye ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu, aho izaba itana mu mitwe n'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro. Ni ku isaha 11 rero nibwo uyu mukino uhari, nibwo uteganyijwe. Ni umukino wiswe uw'umuhuro mu mahoro, ni umukino wa gishuti uzahuza rero ekipe ya AP Football Club ndetse na Rayon Sport, mu gihe bazaba ari kumurikira abanyarwanda batari bakeya iriya stade Amahoro imaze igihe ivugururwa, dore ko imaze kuba umwaka ndetse n'amezi agera kuri 6 ino stade ivugururwa. Rero aka kanya ikaba ari stade imeze neza, iri kugana ku musozo. Bagiye rero kuhurizamo ibigugu bikomeye hano mu Rwanda, AP Football Club ndetse na Rayon Sport. Rero aka kanya akanyamuneza, inkuru nziza mu ikipe ya AP Football Club nuko harimo amakuru atunguranye ari kuvugwa muri APR mbere uko yesurana na Rayon Sport. Amakuru mashya rero ngo ameze ate? Nyuma yuko AP Football Club imaze kwemeza ko itandukanye n'umutoza w'Umufaransa Thierry Froger Christian nyuma yo kuyesha shampiyona ya 22. Uyu mutoza rero yaje kuba yerekwa umuryango, dore ko ku mukino wa nyuma usoza shampiyona yakiniye akanganya n'amagaju kimwe, aribwo afande chairman w'icyubahiro wa AP Football Club, afande Karasira Richard, yatangaje ko ikipe ya AP Football Club itazakomezanya n'uyu mutoza Thierry Froger. Amakuru rero arimo abyutse avugwa agakanya na yuko harimo umutoza mushya wamaze kuba asinya mu ibanga rikomeye, ndetse akaza kuba yerekanwa muri iyi minsi. Ni nyuma rero yuko AP Football Club yirukanse mu batoza benshi, yari ifite shortlist cyangwa se urutonde rw'abatoza bagera kuri 6, irabajonjora ikuramo batatu rero baya basigayemo. harimo uwo bita Alejandro Santos umunyaportugal, harimo Lopez umunyespanye, ndetse harimo n'uyu Darko Novic n'umunyaserbia, nawe yari muri batatu bahanganiye uyu mwanya. Gusa rero amakuru mashya ari kuvugwa muri APR FC Nyamukandajya mu kibuga aremeza ko yamaze gusinyisha umutoza mushya w'umunyaserbia, uwo ntawe bamwita Darko Novic, imyaka igera kuri 2 atoza ino ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya AP Football Club. Aya makuru rero yagiye hanze nyuma yuko iyi ekipe yanditse ku rubuga rwayo rwa X, yahoze yitwa Twitter, ko abafana bakitegura kwakira umutoza mushya ugomba gutoza ino ekipe muri sezo itaha 2024-2025, aho bashyizeho ifoto ye itagaragara neza, ariko abahanga cyangwa se ubuhanga bwacu nk'inarabonye abanyamakuru twasesenguye turareba dusanga n'uyu umunyaserbia Darko Novic ugomba kuramutswa ino ekipe ya AP Football Club, ekipe y'ingabo z'igihugu. Uyu mutoza rero bimwe mu bigwi bye mu byo wamenya nuko uyu mutoza yaraho
yahuriye n'ikipe ya APR Football Club, dore ko yatoje ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia, baza guhura n'ikipe ya APR Football Club rero mu mikino ya CAF Champions League. Murabyuka ko umukino wa mbere wabereye kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, icyo gihe ikipe ya APR Football Club iza gutsinda US Monastir igitego 1-0. Uyu mutoza rero ntiyaje kuba yishimira ibyabaye muri uwo mukino, dore ko yavuze ko abasifuzi basa nkaho babogamye, ariko atavuga byinshi kuko ari kwirinda ibihano yaza gufatirwa na kafu. Gusa ntabwo yari yanyuzwe n'imisifurire nyuma yo kuba yatsindwa nino ekipe ya APR Football Club. Rero uyu mutoza wagiye anyura mu ma ekipe atandukanye, harimo na Etoile Sportif Setif yo muri Algeria, nayo nimwe mu ma ekipe akomeye uyu mutoza yatoje. Gusa yatoje n'ikipe y'igihugu ya Libya, ikipe nkuru ya Libya nayo yarayitoje uno munya Serbia. Ni umutoza rero utoroshye, ni umutoza bita Darko Novic, akafite imyaka igera kuri 52 y'amavuko. Ni umutoza rero ubona ko ari mu myaka myiza, kuba yatoza, kuko imyaka 52 mu by'ukuri ntabwo uba urashiramo, uba ugishobora gukoresha imyitozo, ushobora kwerekera abakinnyi bawe ibyo ubakora, nawe ukaba waberekera 5-5. Bitandukanye rero n'uyu Thierry Froger wagaragazaga ubukonje cyane kuri bench, cyase aho yabaga kuri bande touche, aho yaga ari gutoza ekipe ya APR Football Club. APR FC rero ikaba iheruka gutandukana n'uyu Thierry Froger nkuko natangiye kubigarukaho, cyase natangiye mbivuga ku mpera z'umwaka w'imikino 2023 2024. Uyu mutoza rero Darko Novic biri kuvuga ko namara kwemezwa, APR yamaze kumutangaza, byanze bikunze ntabwo kuri uyu wa gatanu byarenga ataragera mu Rwanda kugira ngo aze arebe iyi derby, arebe abakinnyi azakoresha, ndetse ekipe ya APR Football Club nicyo gihe izahita itangira kugenda itangaza bamwe mu bakinnyi bamaze kuba bumvikana, ndetse bakabereka uyu umutoza yabashima, bagahita bashyira umukono ku masezerano nabo, akazaba abafasha ekipe ya APR mu mikino nyafurika, cyase mu mwaka w'imikino utaha uzatangira mu kwezi kwa munani umwaka wa 2024 2025, dore ko ekipe ya APR Football Club izakina imikino myinshi koko, kuko hagiye kuzamo Sekafa Kagame Cup izatangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi, hazemo CAF Champions League, hazemo ndetse na shampiyona y'u Rwanda, tutibadiwe n'igikombe cy'amahoro kandi na Super Coupe. Mbere yuko shampiyona y'umwaka utaha itangira, ekipe ya APR Football Club izaba yesurana n'ikipe ya Police Football Club. Polisi nayo iri kwiyubaka cyane nyuma yo gusinyisha Ani Elijah umukuye muri Bugesera kuri miliyoni zigera kuri 40. uwo bita Joachim Ojera umugande nawe ngo yamaze gusinya mu ikipe ya Police Football Club. No mukino uzaba utoroshye wa Super Coupe, nawo ni ugutegereza tukareba, ndetse ni nawo tuzasuzumiramo uyu mutoza wa APR Football Club Darko Novic niba koko azashobora ino ekipe y'ingabo z'igihugu, dore ko ino ekipe itanga ibishoboka byose. Rero wakinanirwa ku musaruro, nawe bakaba bakwereka umuryango. Ngayo niyo nkuru nziza twe tubazana hano muri News World Rwanda. Nizere ko yakuryoheye, nawe ubundi uhita ukandura subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ujye ubana natwe buri munsi 5 ni nyamukandagira mu kibuga twari turi kuvugaho cyane. Rero nkwifurije kugira ibihe byiza, umunsi mwiza, uhahe uronke, hastla vista. Ndabakunda mwese inshuti za News World Rwanda.